lo ba tata zinyana jo poli ya dilo ke ka ni da o le ma ba wa lo bya go motho no so fere kana gona o apare kobo ka pajasi ka ba we tsa le ba ya na di ka ne ka je no ai ho sa ji le ka ne ke ne ntse ke ile le ka hae ka mane ka magalaneng a tšhono sa ba tibelo ka maoba ne ke fere rampa fo ka re dike ha o le tjena ke o re shara ditaba tsa go tsele mo boneng ka pa o so tsamaye ai aga le da ona le thole nna ya bona le thotse ngata le ngata le thole le ngata ke bone fala ga mapolesa ana ya mantsileng ana a hlomelang haholo ana ke a shu ai deki a tshosa onda sa tlamega se khafu fela go sa bona ana ga le shotho mo ba a pere dihele ke nyang dintho tse ngata fela tsa dikubo mona se fuweng mona ba ile ba bua ka matso emella ma thola vesta ke bona ba tlhoka ngwa ya bosiu bano ga ba tshabe bone ba mantle ntse ba dinkanga di tsa motho ka ba tshaba ba lo kela o theola bosiu ka go fela motse ya go eme bona ba ba hele ke bone modiei hape modiei o teng mona pela sa thuto wa boholo mo o ba ditse thae ka yeno se gama molala a tena bo go bo motshetshe ha ke dumele modiei a santsana palama sethuthuthu ya ne na ha le pentile ni go bua bona hala go ya ta bona ba ba o mo ti mora ba le pentile go ntwa ba le o wa tseba tazibi o etsi dieta tsa di shoes ba di tseba dieta tsa di shoes ba de bona ba sa tsebe dieta tsa di shoes ya le feta mo di ya msemono le shaba modiei maoto le ka ba dieta tsa di shoes ndate se manga ma go thola o itse o kopana le male le fapa la tshireletso la sesole ke tla utlwa bona ba qetile ba mfela o itse ba buile go ya utlwa ma ya o sole fatse ka ba mo tshositse ba ewe o ntse re nka bona mashamula o bsira di patala tsa bo dia khomo le bo hanche fa ere una la magola ma bona ala nga tlhasela kompone ya bo ka go mella baji ba ditlhaiswa tsa bona melaetsa ya thetso ya hore ba fana ka data ya mahala go ba sebedisi ba tsona ba gale ha ba re fekeng ba le bolesa la mane suku le o le bitso la lona ileng ga bogoko gampepe moletsane ya dilemo di mashome a mane a metsemmedi wa Taumagineng ha moletsane o hlaile ka pele le gotla la maseterata la mohale suku ka la bobedi la bekena a qoswa ka polao ya Rotang Tihedi diketsalang tsa le shumele metse go bedi kgweding e polisa le tlotse molao batho modimo le polisa le tlotse molao le qoswa ka polao a lo kopana bana tsa batho le ka mo bua e se le di bota e se le di bota e wena ke nna ka haka ka mona we hai go tlile go le go tla maseterata mo gotlong le a hlotse motlalane motaung ya le di masholo a ga metsemmedi le boikgathelo le tshela ba tse masholo a mabedi ya metsi go bong ba popa konki kapa ya konki
o a tla dilemo tse 5 mafifi matsho ka mora go tlholega o itefella dikete tse 8 tsa maloti motho ka mong ka lapelela bekena kusong ya boshodu ba dijo tsa sekolo sa mathomo sa madubarube mogotlong e le ntlala e ngata tlala mabedi tlala e ngata batho ba utswa dijo ha re ye re qale ka mona ka ke tla qala ka ntate Chefa wa utlwa o le ke ya o batile neng nda le tianye wa tla o tutuba le tla ga o tla bona ba le motho wa Afrika fa me re tswa le mona he re ngena le Chefa he weso nna ke mametse sale mo ya se gago he banna o mamela ka ke mamela ka maranga go www.boafricafm.co.ls ke bala ditaba ke mamela manane wa fitileng ke dula ke le sedila ditaba tse ntšha le tse ipetsang pele o tswa ke ka ola mokgwa marangrang o ye ke tswa jalo mamela pitsaletso ya hao ka marangrang go www.boafricafm.co.ls o le hohle lefatsheng o mametse mo Africa FM ka mo tsala ba lo ntate mo e ka phone mo Africa FM sa setšhaba ka setšhaba ba le motho wa Afrika FM maleng kwano ke sentse re na le yena ntate le Bohang Chefa ho hlaha mane ofisi ya diphatlalatso ya Vodacom Lesotho ntate Chefa ga wa moela phusalatso ya Afrika ka je ka le bandati taba ke ena ntate ofisi ya heno kapa re hlekeke Vodacom e tshwenyeile ke maola mo bona la ntse a go mella batho melaetsa ya hore ba tla ba fa nthena e bitswang data kapa data mahala ho ba le basebeletsi ba gale mme re utlwile hore taba yana le nka e le tlhaselo ho lona go re fenda te gona go thuetsa la banga taba ya le bana ka pale ha la ntse ona le mola ya ba bogao o tedikang basotho ba tedikang bona go ka bera DPM o ga ba ne bana le khositse le tiro ya mo kela ke mo tsene shumelo ho pe ke ba se le tsa bona ko ba pana ka dinomoro tsa bona ke hona le a tsere ile ya maganga ke ke mo ya la ba pinya mo ba tsenya dinomoro tsa bona ba tla bua data ya mahala ya le ke ba mola itsona ba tla hona ha o le nako e kae o tla bua e kae e tala go ka o ba tloa ka lesome le metso e mehlano o fihlelletse lekgolo oo o tlo hlaha e ka re ke molaetsa o fapaneng fela se ke ho qetella hobane ke ka rata ka palo gore ha mosotho a ka pila treseng ena marangrang o ba jala ke ka ra sekolo tsa rona ka mona go bolokile ntho tse ngata dinomoro tse mangata matsunu tseo ke rang ka tsona bo dibankeng bo mpetse bo kae di ba ke se sa mane le bona ko yanda jale ha mosotho a ka pila aterese ena fela marangrang Pasal lagi kita tu lah, yo kita ada sesuatu kalau itu nanti kalau mau lagi di IT tahu, kalau nomor yang kita bisa itu itu senang. Macam mana lagi kita boleh punya
o no ko mo ko no ri ti ba ko ti ke ka tla mo Mosotho ha a mo mo ngala Afrika Borwa ka ba ka ri teng go dikwa e ha o tsena le mo go teng ka ha ka bo pa ka bo yi ke di sa mane ya le go na ra ke ka o la ka ka to ya mo la o ka pa e ka bo ka di go ti ya ba le ka mo la go ti ka la ha ba ke le ba 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 tsha ba o ke ya ba ta ha o ta le ku be ke ka puno ya ha o aholo ba ka tsaya pa le na tsala go mo tsale ba ha o la kenal ke le la maganga ya le ba o na le tsela le ku ka bono mo ka le ku o mo so ni a tsene se lo ke le yo e polo ke le tsile ka bono mo go e go na go nyetlang o ke tsene wa so ha ka ba o go le go ku yana ya ha le ke le le ke mo para no ke to ba la ke le ha ke na ka go maganga ka ha e populeta ho nna ha le fumana lo bone nyana ya kena jalo ko tsene nngwe ya ho ke hangata mantsiana makulutu le dinomo hangata ka sebetsa ntho tse tlwaelehileng nka ka sebetsa difa ka bo se se ditsola ngwana ka bo se bo so ke hlakeng ka sona ka bo se mo tele mo no yo ka ke di tsaba go ka go pula yana jalo ho ba no la le jalo ka ba ena ke fumane ha bona bona so ba tsara ba ita jalo ba ka ke na ra go ke mo ha ma ba ka na ba ba tswe tshunelelo ko ba na ke di le Afrika Borwa mane mo bona community ha ise na di mo tse mashoma mararo go ba re ka di ka selemo sa 1994 sekete magolo a go mashome a go bolemetše mene yana le se tsumona le mo se ta ka ne ka ta di mo tse mashoma mararo ha ntse se beta bona komo ka bo bise le se tsumo le se na na gore ba ka mo ya ka na tshelo ba re ke ba na ga mina o ka ga iswa ya le ke ka hona ba ntse ba le ka go ba ntshemela itsena ke le ka go fonela ditaba go soelele ga di dina ya ka na le na le mawala ao le ka sebedisang hore le thuse Basotho ka go tshwara bao ba etsang ditaba tsa mofuta o kapa le lona le eme dihloho ha le tsebena le ka tla ka lefe wa tsaba bo mawala le ka etsang ke yona ena ya tlhokomediso e re tse ke etsa ma jalo ke Mosotho a ka ba tsena ga ke ga seno ka ya ba go itse ka mo tshimo ba ba le ke hangata taba tseo go ne ha ke se bo go fela bo Mosotho a go sebedisang go tsena go maganga jale ke na ka ka ba la go le mo go ba ka o Mosotho a ka ba tsena bono a ka ba wela bono mme le ditaba tsa hae ka le punutu a le ke a di punutu a tswa ke ka e ka hore a ka ba ba ka tselle a di punutu le fono gore ke re motho ha tsena fono ya hae o bone bonolo a di fumane ka tsela ene ya mananga ka le ke mo go mo go go yetsa ona wa ba jere ha mo ba tsena go ba ga le mo ai ya ga na ka o le ka lo ka lo go da mo go fela ba go se mo nye ka go tsena mo yin o go ba go se di ka ka tsela yo ba ka ya ka re bolela hore na jwale ha ba sebe ke bona molaetsa o kena fonong ya ka ke o shebe e go nyemotse fela ke sa penya address ya bona kapa ke re tlalele ke etsa bang ane ka ha o kena fela mo la ka o shebe ko bona o so tsoke mo nya ka bona o tsena go tla ikatela data ya mahala e ne ya ane o so di go ka bona ane ha o ma na ke se ntse o ta ka lo o na o ka wota ane se ya ba una na o ta ke la ma Kita di kota tahu cara tahu nama orang kota itu. Nanti kita tengok tahu punya ha. Jadi jauh sekali jalan ni, hang mulai orang kita. Kalau kota, nilai itu di negara
ke karantela hore ke molao o re tsini ke ka re mona le lotsa o bo so di go hlakola hanga go sa ba o fitsa ka tsena pale o ba go ka tsena pale ja tseba go ke mo ya ka aga wa ka go ba lona na ka ka ke tsena pale ka ke go sa go fitsa ka tsena pale wa tsena pale go ka ba le a ka ga ke le mo ye mona e ka go la tsa wa go le mo ya mo ka sa mo ke aba go uga abia ma ha uga wa lo khala batho ba na ba sebedisa dinomoro ka pahlile ba sebetsa ka mokgwa marangang fela ka ke she ba se ka maranga ka maranga go ba 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 go maranga ga se a bona go ma na ka o go tuma maranga ka go internet pero wa pero ita ba no ba na ba ka o fitsa ka dinomo mo no ka le ka o no mo ga go ka ba ga kwa ba ga ka le ya ba ne se porque la go ka no ba ga ka le le ko ni ka le ntate ke utlwa ka o ba hlaile le seding o ba le mositse na utlwa ka ona le tlhare sileng ka ke le tsa o di se la ka le ya o fela ba ya le mo la ita ona go ba ni ka na ona ba se ba 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 sa ba me la pisa ba so na ja ba e ka ne ha ba ko para le bo ba ba se mo la ita ona e no ne bona ba se go ba fa tsomo ke le mo go dumeletse gore le morena a ka bolella one time morena ho eletsa setjhaba ba betsa a se betsa ditaba tse ka le tla dire le buila o lo bisana lo wena ho zona ba be mo twa Africa fa ma go tlile na le tiang wa uka so mo do ha pa dijo tabolo ko sa mamma ba sentse di kera mo ke mo hela ha ba tlo hapa ko sa re tswanga wena o se happy bua le ke maitse nna e tla hapa tlo sa mo tloela go mella batho meletsa le ya fihla fala he ntse ya bono ha motho aka o mema go le tletsa tšhelete o tseba re sha ndlela ale amana aye hala motho aka ba tla o memela go le tletsa tšhelete ka la o bole o sa fitla wa kokotare ndati ndina ka re tsa tšhelete re ka ba le dimilione bona batho ke bana ha re kena ntwe o tseba re sha tšale amana nka utlwe le wona le amana le be a ofinyane be ngwana ntate mogolo la ga ngwane le wona be ha ke bone wa be la ja batho ba ga ta tlhisa tlhila sa bobebe la le mo nga bue mona o batlile mosebetsi wa mane le ka la ne la tsa le hae wa tsana o bue dikete tse kae tse go be di ba di bue ba le bane ba ntse ba la putsa tsomo ba re le shano mpe ba no ba mona ha re tswela pele ka lenaneo he mona mashopo ha ke mona le kga ke bile ho re ke lo etse mona bole ke o etsa la tlo ba tsona mo tshana go mona ka a go bone khobo ya mona nona e budile ka e be o gotse ka enge ke etelleng mamela o ba patsa le mo Africa FM sena di sona bela se le mo ya se se le tsa mo a office merero ya na tlafatsa bo matlafatsa puso entle ya setšhaba ka setšhaba ka ne di papitse le lentswe la modimo ka nako tsohle wena mo Africa FM ebile ena le boebedi diterekeng tsohle tsa lesolo metse le metsaneng wena ba patsa le mo Africa FM o hodise kgwedi ke reke sekolo moga ka ba boitshudi ba hao ke ba fumana jwang letsetsa dinomoro tsa 27640000 ka dinako tsohle mo Africa FM seyalemoya sa setšhaba ka setšhaba dale tane ntate se manga ma go thole o tloa papa jena sa le ke moletsetsa ka fona ya ntse sebediswa ntate se mangwe na balla mona a sekile meogo mo
alla ka masole ndadi o phathanze fela ha ke tloa ka mane re dumellane le yena fa o pola itse o na sa buela fatshe wa o pola mohlana ba lla moa ga masole go bile dibete wa o pola ona lla moa ga masole a mo tsamaisa botlhoko mo batla le madualeng ha sa lla ka yeno bo ka medi bo kene dipaki ba le go sukudisa ka moga ha ga mo feta ke se ke ditlwaetse ke mo fa tsona ha le fumane a bonolo ha le se le thotse le tseba lo ya magona mo bana ba le be se be dijo bang ba le se re galletse o tseba ba mohlang o lana ba ntsalla ne tsa ba sa tshwekeng gore o utlwile tlo bu tsatsing le ya batla mo botsa le yena kwa gona itša fela re ya bentse re thusa motho yo mongwe wa Mosotho kwana hele hai achi hai lo tsa wa lo bokanya hai tsa je bejo ja gona e mmedi mo mamedi pele go ga go tselela ndate se mang ga ma go thole le mo buetse go ke itse a o sebetswa ha mo fete tla le baka ka mogotlo mpeng ga go ngena le kwa kopa re fapana nana o kana go mona ga sebetsa ka nako le metsotso mona bana ha go file na go itse yela o sa sebedise bana go ba kela go rutura a be re buere shano mona go sa tsebe na ga tla ipapise he o etse go kgwebo ya gago e be le diqi Africa FM. Ipapisa le mo Africa FM. O ndise kgwebo ya hao. E le diqi tsa kgwebo ya hao setjhabeng. O bapaditse le mo Africa FM. O mametse mo Africa FM ka moya, marangrang le ka fono mo Africa FM sa setjhaba ka setjhaba. Dale tang. O fumane na re kwa kopa. Dale kwa kopa. da dora Na gwela ne se a wela re se go kwala dikgoka we. wala o re ki ba di ge ba nna Ala ndika ba ga etse wena go na go itse fela ntso le teng. anda twa Bale o kae motlalane ye o ikhatelo le boikgetho le bitso la molata ka moikgetho anda ke ba ka ba sitse ba tsoka ma le ka ga ya diwo ba ba ka school da ya dia ya diwo de ke ditshila tsa meno ana o thwe mbe bere re diwo ke ditshila tsa mpa ana o thwe ka gopong fela ya tsa gore qetellong ya tsona di lo lahlwa ke yona fande ke tseba hantle o di mahlohora ke a botshelela ha e le bjalo e re na le teanye tshwara bjale na di kokoroporo re telela terenki utsetse ge le kwenya anda twa mamedi ke atla ke mejalo ya ngata mo senje
le lebeletse go ke tla utlwa jwang le buela go nka nako e le nngwe ngwakwa a go mpolelele gona go etsala eng mo Please morena ne re ilo arole tšhelete ya mokgatlo motho ene o re ifa tšhelete ya fake yo morena o wela ke pelo Goba tse kang tsona tse EcoCash e na le mokgwa o sireletsehileng wa ho boloka tjhelete ya mokgatlo ka EcoCash mekgatlo account go bula account ena ke mahala mme dintho tsa mokgatlo kaofela di fumana ponaletso ya tjhelete e ka hara account le hore na ho ntse ho etsahala eng o ka kgona ho bona mekgatlo yohle eo o e keneng ka hara EcoCash mekgatlo account EcoCash mekgatlo account e fumaneha ka hara EcoCash app difonong tsa Android le iPhone fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala Society Connect Financial Services simplified payments every day everywhere hela mathabo ke utlwile ditaba tse monate hore gore ka hla ka hopola wena pele ka ha ke tseba gore na le ngwana monyane ebo jaaka tsona mosadi go tlo kgoding e ya mphalane lekala la bophelo le tlo tswa letsholo lesotho lohle go ya ntabana e le ho thibela mmaselese le go bela mme batswadi kapa bahlokomedi ba mengwa ho tlisa bana ditshebeletsong tse jwalo go tseba se thabisang ka ho fetisisa gore ngwana e ntetse mmaselese le go bela o phela hantle mmeleng mafu a ka reng segame sa matshwafo le bofofu ba sa di mo feta ka toko a tseba o motswalle wa bohlokwa wa tla wa nthusa nnake ke tlo dula ke le malala o tsubuisa thabo ha ke batle ngwana ka kgathatswe ke bokudi mosadi Mosotho wa iso ke tokelo ya hao go bona go ngwana ga o phela hantle mmeleng le kelello ka ho nka kgato o isa ngwana kentelong ya mmaselese le go bela go tloa ka la 20 Mphalane ditshebeletso ke mahala ditsheng tsa bophelo molaetsa ona o tliswa ke lekala la bophelo Mama le motho wa Africa FM ga o ditse na here go kela ka ndade tianye ndade go koropo se ntse le di ndade go kopa a go re fetla ya legotla la mmaseterata la mogotlong yeweng yana ya hlotseng motlalane motaung le no a boikgethelo le tshela bo a bo bona ke popa o kae Papa Boyiki tšwela pele ndade le go tla maseterata la mogotlong le a tlotse motlalane motaung ya dilengwadi ba 32 le boikgethelo le tshela ya dilengwadi ba 29 ba ha Boyiki Papa go ya wetla tšhankane mafisi waso ka morao hlolela dilemo tse 5 ka morao hlolela ho itefella dikete tse 2 motho ka mong ka morao hore ba utswedi ba tsa sekolo sa mathomo sa marubarube kgweding e fetileng mo ba ne ba utswe tlhapi phofo mafura a peang le letswai banna bana ba ile ba kena moo ka go saga ditshepe tse tshireleditseng monyako moo ya ba kena ba nka thepofo eo le tseo tse se ke di hlalositse banna bana utlwana ga ba ile ba tshwara ka thuso ya badisana mo e le go badisana bana ba utlwa taba gantsedi ba ba phutelatsong mona gore ba ka bona banna ba keleletseng kapo ba nkgang tlhapi ba tle ba thusa sepolesa o tshwara banna ba utlwa ba ema e mongwe a beile a pata phofela e katisitse ka malwe ke mo ba ile a kopa badisana la henta twaka gore badisana bao ba mokadime pokora tse ba nentse ba di alositse moo gore a bokete pae ke a ba tlhokomela eo o nkile dilo tsa sekolo ko kgautso ga banna bana ba babedi bontatwaka gokediao ene a bona iketeletse bua maobane ba tlhotse itefelela dikete tseo tse bobedi ke bua ke le wena ba babetse ka mane ba re ka mafisi masontatwaka fela o itse ba ka e lefa ba tlatswa taba eo ga ba ne ba ka atla go lefa tšhelete eo e jalo ba ne ba kaketeletse ba lokolwa jale ba tlhotse itefelela kete tseno tse bobedi motho ka mong ya ntatwaka na ba boletse mabaka a bona a utswa ntate
tlhalosa bona ke a utlwa go na ele ba tlhalositse go na ele lebaka la go na le ba ntse ba utswa dilo tse bana ba sekolo ba shera teteletse ba sa ya ho ha ka letsatsi leo le sa lo tso batlana le bao ka mora hore bao le jwale ba je ba ikgatela ba utswa dilo tseo o itse ke dijo tsa bongata bo bokae ha ba ke hopola hantle e ne le hapitse ala wanna go ntatwa ka jela le ke sa tsebo go tla batera ka mono o tla hlatsube da ha ba ha di yo ha di tloela di na taba tla no di shebe ntate wa jore mpera yo wala ka e tla senyetsa ra ba ntse le theta mora fela e shebane ba ikile dijo tseno go feri shene ba lwari go funyengata ntatwa ka haholo ntatwa ka haholo na o bile le monyetla wa go mamela kapa ho utlwa thapedi ya bona ntate ka nnete mono tela ha ja utlwa thapedi ha ja ba le monyetla wa mamela tabe ya banna ba ntatwa ntate ya ntatwa bana le go tla le atisa ya utlwa dijong ya ntatwa ka ishira sa ba lo mahanya melu ha ba utlwa go ba jwale ishe ba utse dijo ntatwa ka di tlhapi ya ke tshweno ke nya senku kapa ke lekolokoti ere magoti ntatwa ka ere magoti ke lekotikoti ke ere magoti ntatwa ka ke yona e ntse morebe banna bana ba tshwego ntatwa yele ntate na ke yona fela tla go tshwaretseng yona ntate ke yona fela re saenetse yale ya seapamirisano ba yale a ipitang seapamirile ra kukule ntate ke bua kere wena a le ka banneng ka morago ga fuya monyetla wa ga itefelele tikete le metsomo ntatwa ka pero go fuya monyetla wa ga itefelele empa jale o fitlhelela ga jwale ha so di le dilo o tla hutela nyeweng ha e se le bona a ntse o di fa no jalo sa tla fura ka hlolo ntela e ba ka thuko ba tse ba mo ba mo dikise ntatwa ka fela ke bua kere wena monna mohlankane wa sarang a neng a itisa seapamedi le ena taba tsae o sa le kamane ka tlase ntatwa re tla utlwa gona bele go tla le tla makalla ngaka ha e phatsa motho a tsotse o na go mophata a tsotse e tlile ka nnete itla gape pele a tlo tswa mophata ga ntla gatile a ntshitse sesila tlhaloso a ne le o tshwajalo go tla ba tsela go jwaneno o mpha sesila pele e fere ga iqeta o ntsha sila mono se theostereng eo jale ke tlo tswa go ko o phate ebe mongwe lo hlapa se seng tlase a tlo hlapa ka sesila sa ya godimo le yena a mo bitse gape a go le wena tloo o ka nna ba o tshotse sesila se ne se theosa ka noka ngaka ga e batle motho a tshelang motseng wa yona ka sesila ya ntatwa jwale ke a bona le monka dinepe gore e tle ga e qeta o monka e tle mo bontsha gore wa bona ga o ntse o hlapa o no le jwang ga o ntsha sesila kapa mohlomong e ne re o no le tjena jwale ga o se o ntshitse sesila o se o le tjena go tseba mang ntate mohlomong monka ditshwantsho mono e ne le go bontsha gore wa bona pele na o no le jwang bona na ora tjena la o so le jwang ya bona ga bopaki ga re tsebe ntate o tseba ena eno a itsitseng ngaka fela ka nnete a se ngaka ntatwa ka se kukule o monero a se ngaka mpantsa a senya diapamiri fela ntatwa ganya ka le yena ke mona mo waneng a batla wa mosadi a hlape bela monke dinepe wa tseba ne le monne bonne ka nna ka nagana ka tseleng go lokile o fumane ya o kae baba ka mohala
jadwana ye phela Dade, ndale tiani. Ngaba kana mogolwa. Ba le motho wa Afrika fa me ga o di tsena he ke tsele ka. Ke tsele mona fela nke mo kana mogolwane. Ke tla qetella ka tla le mmokole. Bohle ba nang le bohloko ba mmele ka mpeng ba seng ba bile ba lekile meriana e fapaneng ba eletswa ho leka kwetla e matla haholo ho alafa mafu a seng a utsieditse e hlwekisa madi e tshepahalla banyalani e a servisa le lona batswetsi le tseba dibobothwana moriana o ntshang leleta le lebese la masea dibobothwana e thusa masea ho hlola meloko ya ho tlola hape e thusa kgahlanong le letsejana motjheso ho longwa ho siba le mafung a mangata a bana bakeng sa dintlha tse felletseng le dibaka tse rekisang moriana letsa kapa o etse WhatsApp dinomorong tse latelang 6400 0030 le 6400 2121 ba ba di motho wa Afrika fa ma ke gotlile ndale tiani o mofumane khwa tso mogala mogolwane ga wa maela phisela tsono lona ka je ya mane almenyane ndate re utlwile hore nyewe ya segametsi e wile le khotla la maipiletso le ntse qeto mme ha ga diqeto tse di le pitlile mmueli wa komiti ene nyana o tloa ditulong ka ditshenyelo ba le o khwaeletse pampilane nga sa kalla ka yona nyeweng e le khotleng le phameng tsala pele ndate o ke re fego go utlwa gona di tsamaile kwa ya le bo hamkwena ndabe ya ena ile a kena maobane ka mohadiyo ka mothiare mo teng ditho ka gale ka boto ya segametsi investment consortium di ne di ile tsa itiletsa kgatlhanong le qeto ya lekgotla le phahameng ya nta qeto e ne le hore di tswe ka ofising di be di nehelane ka thepa ho boto e ntlha hobane go kgethuwe boto e ntlha kopanong ya selemo le selemo ya kgwebo e jwalo ke beng ba kgwebo e leng batsetedi ba ka hodimo ho makgolo a tsheletseng ya nta jale bona ba ne ba batla go kwetela segametsi ba sa batle go tswa ke mona ya mo bekeng ba ba buella le thusofelekuthing mme lekgotla la bahlodi ba bararo ba ne maeteletse pele ke mahlodi mo sakwane ke ile la bontsha hore mmueli le Putin o kenyeleditse tokomane e neng e le siyo lekgotleng le ka tlase yana mme sena lekgotla le fetolokile e le go kgelosa e le go le kgelosa ka go etsa jwalo a ba lelekwa ka lekgotleng go na le sakwana itseng e wanta bene ka hloka gore e bue kae kapa kae ga e keke ya hlola e buellwa ke mmueli le Putin he banna balli ba se ba tla batla mmueli e mongwe thoko mono ditheo tsa nyewe eno di tla gawa ke mmueli le Putin e seng ke batho ba ba neng a ba buella ke tsela eo lekgotla la maipiletso le neng le halefile ka teng nate ke tsela eo mmueli ya tseditse ditaba ka teng nyeweng ena ya segametsi na mmueli o ile a fua monyetla wa hore
a lotomanye mabaka ao a kgwaeletseng bopaki bo boneng bo sa tlhale kgotleng le leng go leela maipiletso. O tla gopola gore maipiletso ga o e ka bopaki bo motšha ke mona moo o tla go bolelo ga o fitlha bona re wa gelano wa molaleng e wetla go fumana mmueledialo ke ha kalla nyewe o tla batla go kgotsa temana le nngwe ya molao ke be mo a sedumsa re theotheoa ne ke gore shebe e ka masaka ne na re bala le bile sia teng mme ga o fumana gore di a o latelela e be o a sutha ga se mo yang ka bopaki ja go gang mo ba renta eyanda ke ra taba tse di mokwena ba gale ba fotse ke nyewe jale bana ba batjha e se le gore ba fuwe dinotlolo tsa diofisi tumello tsa dibukana tsa dibanka ditokomane tsohle tseo bana ba deng ba kwatile ka tsona go bosebeletsi ba segamedi go mo utlwagala ke ba gaufi le ditaba le go le finance le go thata gona ba le swang gobane bana ba le bang ba kwatile ka dibukana tsa dibanka ga ke dumele gore batsetedi ba ile ba fumana diabo tabo e seng diabo lekeno la bona la selemo le selemo ka loko o leng go dumelelane go latela ka mo ditaba tsena di neng di le ntse ka nate di a utlwala mme re a tshepa he kapo re na le bonnete go la le ntate Teane gore o tla bo se re fumanela ba ba o tlentšha re utlwa gore na ba se ba fuwe ditempe le dinotlolo tsa diofisi jwalo ka o fapaka ke tla enka le thomo ya ntate Thumphi ena ntate ke go utlwa gore na ebe re ka ba fumana ba bo tlentšha go utlwa gore ba se ba fumane ditshwanelo tsa bona na ke o taba le kgolo ke jile nama ka moqebelo ha ile motho a ileng go fella moketeng le a nkileng ka bolekana ya ileng ga o le kofe molokile mabadi e motho wa Afrika FM metsi ya gona le shome le metsi go bonka morago ga botshelela ntate Teane nka mo kule ha re katela ke le tsele boleka Itsomphile la na sa mphara ke ba bo bona go lekana bo ke a tla mo mameng Ntate, e ka go ya ka go sentse ke ya mokgatlong wa bontate hle ngwana ka o moshanyana ao ponkina nki shani a tseba le nkgalemela mekgatlo mehlae mme o re ha ke sebetse hantle sekolong ka lebaka la mekgatlo na wena o tla sebetsa hantle mosebetsing tje ha o rata mekgatlo hakale monna wena ha se mokgatlo o etsang o se ka sebetsa hantle dithutong tsa hao ke mokgatlo wa bontate ba motseng mona re ikopantse re nkile policy ya modisa a rona wa itseba policy moshana ke a tseba policy ntate ke ntho e ke batlang ho ba yona ha ke hola monna wena o batla ba le polisa mona re bua ka policy tsana le di-funeral planners tlasa modisa a rona burial society e leng mokgatlo wa ba ikopanyi mokgatlo ona o hloka ditho tse 5 ho ya hodimo o etseditswe batho ba ikopantseng jwalo ka ba motseng mesebetsing le boithapollong jwalo hantate modimo wa ka mhopola mona ke tla ba le lepato le letle boy re letsetse mahala ho 80040410 na le di-funeral planners re o sebeletsa ka hlompho ho tshepehi le boitelo kgwedi le ha e ka bohelwa ke maro tsela e teng ho buseletsa kganya e ka ba ka kgomo lejwe la lebitla or the financial security that comes with Jobula Funeral Cover Income Benefit. The monthly income that covers everyday living expenses, restores the family dignity and living standard for up to 5 years. Ditseane tsena tsa kgwedi le kgwedi e tla ba segopotso sa lerato la hao ho bona ka mehla. LNIG Holland,
ka tswa le rona. SMS qatso to 32100. Ba le mo tla Afrika fa ma go tlile nda le tianye mokule Ntate sa. a go re fe ditaba tsa le polisa lena la motlotlehi le qoswang ka polao e leng ga bogoko gampepe moletsa Ntate le polisa leo ga bogoko moletsane o saile ka pele ho mokgotla la maserata ka jeno. E la pele a sa gota a tlo balwa qoso a bile a bolelwa dikelo tsa hae. O kuswa ka polao ya Rotang Tibedi. Ka ho mothunya ka la 18 ba le mane mohadinyane. Jwale botšhotšhisi bo tlhalositse hore dipatlisiso di santse di le tlasa sepolesa mme o tla tla gotla kgwedinyana e tlang ha e fela matsatsi a 5. Jwale ka lebaka la qoso ena jwalo ka ha qoswa ka polao lekgotla la maserata ha le na matla a ho mo fa beili mme o tla ilo kopa lekgotleng le phahameng ka moedi wa hae. Ka jeno jwalo ka ha le latela sa gotla o ne sentse a tlile le moedi wa hae. Jwale se batla buisana hore na ba sa lekgotleng le phahameng jwang ebe ka la 5 November ba sa lekgotleng la maserata ho utlwa hore na dipatlisiso di se di le hakae hore wena e ka tswela pele. o itse dipatlisiso tse saletseng morao ke tsang ha wa hlaloswa ho boletse fela hore di ntse di le sepoleseng polesa ha se qete ka dipatlisiso. na ba pela ditaba ba ho boleletse hore na ho no tsa kwa mo ka pono e tsalang ya hore ho no tsa kwa ha ya hlahella fela ka ho no ho le mothamahaneng ke ha eo a tla tsenya Jwaleng ya ntate wa bona le teng ya mothamane ka re mona tenyana o ne ba le jwaleng ba ne ba nwele ya ntate ba tau hore ne ba nwele ha kae ha ya buehe ya ntate Yere yakho o fumane ya kae nomoro ya ka ke 4 bo haole thoba ba 5 4 bo haole thoba ba 5 di ditata ka dintse di le teng ke fumana mohadi suku ba ntse ditaba tsohle tse ntseng di etsala ka hare ho mohadi suku ba mphe ya ntate ba mphe ditaba ke na le potso e nngwe hape ya ntate sethunya se ne se le teng se belaelwang se ntse jesho ntate a se a bewa ya ntate a ke na le tanya ke ga matawana le teng a bone sethunya se le teng kulo e le teng matawa boneng a le teng motho a shweleng a le teng ke bopaki ba mbosio a ke re tseo ntate Saudita di ka hlahella ha le ne re ipotsa ntate Teaje ba bae amatawa le te matawa tse ba bua nnete a ke matawa bua nnete fela banna ha bone a bula tla wena la wetsetseng wena monna wa jengela ka ubetsa ile ba la ka tse pedi mo jaba lo paka wa wena wena o no itsitsila wena wena monna ba go bukela o ka ga monna monna o tlo go ya go wetsa go hlera wa talla o ta u sa kwa pa le se bota se sitse budi mona o la o la nna mo o fumane a o ka ena le tianye monna ke ka ba ka ke la nne a o le jokei
hlano